na imbag nga malayam kada kayo aming kakabsat. Ayan. So ada kami ditoy bangkag nga kunada. Kung dito ko fish pan dati awan lang iti danom na. So in kamagala iti kunada ito nga tuway. Gamit amok tukmom sa jay kwa yan tayo ditoy kakabsat. So nga damdama buyain yun to. Nakasano ti agala ti tuway. Tuway ka tay shell nga kwa malala iti unag iti pitak. Oh, tay kailangan pa lang abrasan no kwa. Santo ibabad patakyan sa munto kanon. So kita mabagbagyo dita nga nadaga kakabsat. Kailangan yung abrasan, dalusan, katon katak dagita takkina tawarin dagitaon unag na sayon to ipakan. Kasi jay tapno na imas ti pinangan. Oh, darasin niyo ti magna. Yan guys, so lumaki tayo dito ko awan ti iti dandanom na. Ha? Madamay ti pagnami papang kami di jay. Sada kiti bye bye kakabsat. Ano damdam ha? Buyain yun to. Makasano ti agalan ti makungkunang nga tuway. Kastoy po ti agalan ti tuway so kasi ka. Dumay mo ti. Madamay mo kastoy kabsat. Check mo. Oh. Makita yo toy. Dito iti makunkunang tuway. Kakabsat. So rogala tayo pagbirok tayo kakabsat sa tayo sakto ipakita man. Kasi iti langan ti tuway kakabsat. Nga dadakkel. Kasi iti kwa nabakatan no nalakayan. Oh. Iso nga dito kailangan nga barasan kakabsat at no may kadeta kulkulay na kasi ni tanula kay kami noon uno bakatan medyo narugitan latin ko na ano ka no nalakayan no bakatan yung kailangan ti general cleaning no kwa tapno no naimas ti kwa pinangan ta awan ti nabangsit awan ti nalangsi ko na danon nalaing kang agdalos. Oh, kakabsat na iti lang anam kita nyo kaya makamuti tuway. Oh, kasta kakabsat no maubing kakabsat kastoy iti lang anam nagbabasit kapuros nga kunada samit dito kakabsat no babasit kaya tak nga kanan no babasit kakabsat no kapuros ta na samsamit nga kunada tano nalakayang gamin ng umapgad tiraman na kano kano kwa no kapuros kabsat nalaklaka nga dalusan hangas laking nagita nagita bambamakad kadadlim lakay kabsat ta arub ubin yun to man ti digunan no malutaw iso karo ting kabsat ko i-encore dito live ko na ta kwa agala ka mamut pa ti makunkuna nga tuway kakabsat din nagbasit na okay na kasla idlog. Bye guys.